mun sang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong songte inza in chi bai kan buk le cheu voin hi February ni som pasari zirtop ni ania dama in om theu kan bai seya tun tuma hi chuan international news le politics lam kan ngai thla ho don nia Israel in Ukraine atan pui don ta Ukraine invasion nuwa Israel minister Ukraine tlawh masaber ni turin Israeli Foreign Minister Eli Cohen chuan February ni som paruk nimin khan Kyiv tlawh Ukrainian President Volodymyr Zelensky le Foreign Minister Dmytro Kuleba tenen in biakna an nei President Zelensky amu ma in Israel Foreign Minister chuan Dmytro Kuleba amu ma saphota Kuleba chuan Israel in humanitarian aid ape ka wangin lom thu asoya Israel hian Ukraine inven himna tur defensive military aid apek thuai Kyiv in a base thua soibok Israel hian humanitarian aid US dollar million zangaman hu apetoa Ukraine van boruak ven himna tur Iron Dome David Sling aerial defense systems anti-ballistic aero missiles le ral thuam dang Kyiv chuan a base hleni Eli Cohen chuan Israel in Ukraine a thlop thu asoya Israel Defense Minister Louis Benigan sanalo tiam tak angin Ukraine tan aerial attack alarm system an siam mek thu asoi tin Ukraine Rama Medical Center te sak thatnan Cohen chuan US dollar millions ani pek atiam bok Eli Cohen hian Ukraine a thlop thu soitak mahse Russia ero adem du mia bik lovani Zelensky le Eli Cohen hian Iran dauron dan tur an soi hota zoka Israel le Ukraine tan Iran hi mel mathu munani antia Russia in Ukraine run mek laya Iran be dan tur lam an lo ngai tu hi chu thil tul lo tak alani ne na lange amaro chu Naftali Bennett sarkar ai khan Benjamin Netanyahu hi chuan Kyiv a thlop zok mela air defense system Iron Dome ang chital hi chu han pe ve thoi se adu amngot mai North Korea rama tu man ju e ti ming an putura ni lo hoi hei hi chu thil nu zathak tak turani Fox News in a report danin tunla hian North Korea rama mei chia te chu an ming en diktura thu pek an nia mi tu po North Korea Supreme Leader Kim Jong Un a fanu ming ang puve an omani chuan an ming thak ngal tur thu pek an ni kai aro pui hle mai lo noi ve mai teu Kim Jong Un hian fanu kum som mi vela neya a ming chu Kim Ju e te ni poki ma hian a fanu hi tum ni lai mai mi pui ma aron thruai chuak to a chu po North Korea ral thuam te phaulan na hun ani ve ve a sang ni som ni le pani November ni som pariata ballistic missile an test tum khan Kim Jong Un hian a fanu chu camera ma a in post pui ve a tin February ni kuwa North Korean military kum som sari le panga na tlim lom na military parade khan Kim Ju e hi apa nen mu an ni le boka no pangril ru thiang hlim kum som mi lek hi engwanga military parade le missile test te apa hian en pui thin nge moni le ti hi zona lian tak mitam takin anin rin siak lai chuni Radio Free Asia RFA chuan North Pyongyang le South Pyongyang a om mi pahni a zona tangin North Korea sarkar thu chua a reporta Pyongyang tual chung thu nei tu te chuan mei chia ju e ti mingpu an om chuan arang thayang pera an birth certificate thak tir ngal turin thu chuan siamani Jeongju City ya Ministry of Security point he thu chu hian lo siam ve bok North Korea local authorities thu chu ang chuan kar khat chungin ju e ti mingpu ten an ming an thak turani ti ani top mai sarkar thu pe ka chuan ro pui takani hi North Korea rama hi chuan he tianga ming thak tur sarkar thu chu hi thil tharani ran lo ni inan soi vele boka kum sang hi som pali po khan Kim Jong Un ti mingpu an omani chuan
an birth certificate thak ngal vek turin thuan lo chhuah to ni North Korea rama omini chuan lal chhung komen barzinga I hming an pui an lo om huna I hming e thak angai dona ming tak nghial po hi nei hlen the ni don lova thil dang phei hi chu an du phot chuan lal chhung koinan chu sak vek thei don tina ni South Korean media report danin Kim Jong Un hian fa pathum lai anei ni inan soya fa pa anei lo nge a fanu ya chuang ve hrim hrim khovel hriata lar ngal chuni mai hi mo Kim Jong e aya upazok ki ma hian fa pa nei nia soi an oma Ju e changero hi chu mai chia bokani South Korea Unification Minister Kyun Yong Se chuan ti hian soya Kim Jong Un hian fa pathum lai nei ma se Kim Ju e chia hi ki ma fadik tak anga puan zar om chhuna lani hetia mipui ma aron lan fo chan hi North Korea hian dictator ro rel na ala kalpui zel don ti a entir ni berina lang ati analyst tam tak chuan Ju e hi Kim Jong Un thak tu tur ni in an ngai ta vek maya North Korea chuan nikum November thla a Huasong 17 ICBM hlothling taka antes lom nan khan postal stamp pariat lai ati chuak thoi dona chuta chuan ki ma pa le pute antel vek dona maktak mayin Ju e po stamp pariat zinga stamp panga a chuang ve dona ni stamp a hian ki ma le afanu Ju e te pani ICBM Huasong 17 ma a anin post na thalak lar tak mai kha a chuang kuaw dona ni Kiman fa nei tipo hi official takapuan na engma omkhan lova November thla a Kim Ju e muani khan Kim Jong Un an fanua nei ti hriat chian ani ta chowa a fadang pani te po hi an mel mu turala om lova thu chiang hriat thei ala ni lo Pakistan le Poland company chuan Ukraine tanaral thuam supply turin in rem na an ziak vele ta Islamabad om DMI Associates hi Pakistan Ordnance Factory noya ezen pakhatania DMI Associates le Poland Sarkar noya Strategic Reserve Agency te chuan thodun na thuthlung ziakin Ukraine tan ral thuam tamzo supply antumani heng Pakistan le Poland company pani kara hian Poland company tho PHU Lemar LLC le Canada rama om Trident Global Solutions te anthok ve bokanga heng company pani te hian ral thuam leile hal chungchanga an kai hruai donani Pakistan hian tuna hian Anja Mark II man portable air defense systems chu Poland ramathon lu atumeka Poland company in Ukraine alo thon chhong vele donani heng ral thuam an thon te hi Pakistan Karachi a om Millennium Technologies le Poland rama om Omida Sea and Air tenan boy puithin Pakistan hian rocket thon nan German longchol mun po mang thina Pakistan atangin rocket sing chuang zet Ukraine na dong to nge nge ne China chuan US Lockheed Martin a sanction veta Taiwan tan ral thuam an supply awangin China chuan US company pani Lockheed Martin le Raytheon Technologies te a sanction ti apuang US in Chinese spy balloon niangai pathum lai mai tun naya akap thato khania kha khan US le China in lai chin na a ngong hle ni nimen po khan Taiwan rama China spy balloon nia hriat muani le boka US President Biden chuan Xi Jinping a telephone a biak atumeka Xi Jinping hian a bedu lo mai thei US in China spy balloon aka thla kha China athin rim hlemaya thung rulan tum thu an soya US company lian pani an bei ngal ve chat mayane Lockheed Martin Corporation le Raytheon Missile and Defense Corporation Raytheon Technologies Corporation noyami te chu China ram chunga import export engma ti thailo tur hrem an ni ti China Commerce Ministry chona puangane White House Press Secretary Karine Jean-Pierre chuan China thil ti hi chang le tin China malak na hi in thung rul na ania thil tu lo perani chu kan mu dana ni ati Raytheon company hian China Aviation Company nena
aircraft engine a supply thin nia hriat ania Lockheed Martin hian engper nge supply ve kan soi thei ve mai lova China ram chunga export nei lo ta se China hian a hrem satlia hi churin om lova engemaw tak chu supply na yang ti hi ring phot maila aswal lovang tin kan hriat tur chu Chinese spy balloon kap khatu jet fighter F-22 Raptor te kha Lockheed Martin siam ania Raytheon siam AIM-9X Sidewinder missile manga ka thla kan ne China Commerce Ministry and Lockheed le Raytheon abitum chan chu ti hian a chiang vi ome ramsom sari zeta export nei Lockheed Martin chuan thu chua siamin ramdanga military bungrua kan thal te hi sarkar le sarkar indoor na anga kalpui ania keini chuan US sarkar hi kan zui mai ani anti China hian US company pahnih te hi a sanction na hle maya China rama investment engma anti theilovang an company thok tu te po China rama om theina permit an nei te cancel sak fe kan nianga hedan hi an bu chiani chuan Taiwan rama ral thuam an thal na aya sang fine an pe ka nga yang antia ni som panga chunga pek turani anti le zela a khir rem hle ni tuntuma China sanction hi avoi khatna ani lova kum sang ni som pakwale sang ni som ni te po khan Beijing chuan Lockheed le Raytheon hi alo sanction to a maro chu engtiang takin nge sanction an local puiti hriat ani lovani United States hian China rama ral thuam engma supply velova Taiwan Relation Act 1979 angin anmani inven na tur ti in ral thuam a supply thina China hi athin rim hle thina ni khati zong kha tuntumatan chuan kan du tok le phot mayanga ngai khatu zong ten atok thlengin min lo ngai thak sak thina in chunga kan lo me